Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli, khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphothuli ezindabeni njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke abantu abathathu baseMozambique babanjwe nezimoto zabantu abazintshontsha kanye neziqhumane okusolakala ukuthi bezizoqhumisa iy'moto ezithwele imali. Abasolwa abathathu baseMozambique baboshwe yi-SAPS Crime Combating Unit eSnack Park eduze kwase-Rustenburg. Ngemuva kokutholakala nayo le moto entshontshiwe, imoto yatshontshwa endaweni yase-Ibokamoso ngoDisemba 2025. Abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo namuhla. Sizokhumbula-ke eMozambique-ke impela-ke udumo-ke lokuthi-ke batshontsha iy'moto, kakhulukazi lezi moto-ke ey'bizayo ama-4x4. Zithi-ke uma y'tshontshiwe yonke zike sezibheka eMozambique-ke laphana-ke. Amaphoyisa-ke akwazile ukuthi-ke bababambe iy'moto zingakawili umngcele-ke laphana kwatholakala ney'bhamu ney'qhumane-ke laphana kusolakala ngathi-ke besawushawa nemoto imali. Mina ngicela futhi kunama conversation usho uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhasa ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama leli, khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqoke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.